روشا اولهی لکامپا هولی جارک کتن تک شویه تاوی اپراسیون دماها آدار آوی سالی ده جالی هیزن اولکاریا هندرین یکینین آنتی ترورین حسدی و ده کامپی ده پیک هاتبون ده انجام آویده تنه دماهان اولهی لکامپی پیک هات بریا گو جارک کدن رجایا کشتنه مه بمه بلن ببه لگوری راپورتان پرانیا کسین گوتینا کشتن عراقینه ده ناوان ده جنو زاروک هنه روجتوانین کامپی دیار دکنگو روش پر مترسیداره و با آوایه کی روژانه مرووک راستی دربه کشتنه دی. اخفتنا پیش کمیره دبه بتنا سری خواه ببه سدما آرمانشکرین جالی داعشی و. يعني بسبب الاغتيالات كل ما ji Sedema kuştinê her ku di çi rewş xirabtir dibe. Eger me vegerînin Iraqê û di kembê de bijîn dê rewş baştir be. ده انجام اپراسیون هیزن اولکاریه یه دماها آداری ده 125 اندام شانه داعشی ده کامپی هاتن گرتن. راکا محمد یک جی دربدرین کامپا هولیه او ده بیجه کشتنا گو ده کامپی ده پیکتی گریدای شانه داعشیه گو ده هندره کامپی ده پرچالاک بونه. di nava kempê de rewş nebaş e rojane ew yekî duan ser jê dikin. پرانیا بو yerên kuştinê bi şev diqewmin. Êrişin kuştinê bi karanîna kêran û çekên bêdeng pêktên. Em bawer nakin ku li me dibe sibe. Em nizanin ka kî dê derbasî kûnê me bibe. Li gorî agahiyên ji malbatên navê kampê de got bi şev piraniya kampê jêr kontrola Daişê de ye û kuştinê dikin. Kampa Holê ji 6 beşan pêk tê got Sûrî û Iraqî li 4 beşan hatine bicihkirin û hejmara wan nêzîkî 50,000 mirovên. Du beşên din yên malbatê biyaniyan e got ew ji beşên din yên kampê hatine veqetandin. Piraniya kuştinê li beşê Iraqîyan tê kirin. Li gorî rapora hêzên ewlekariya hindirîn a Bakur Rojhilatê Sûriyê ji destpêka vê salê de zêdetirî 47 kes hatine kuştin. Li gorî çavdêran bihêzbûna şaneyên Daişê li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê bandorê li ser bihêzkirina wan di nava kampê de dike. Şopîner bawer dikin got têkiliya şaneyên Daişê di nava kampa Holê de biyên dervayî kampê hene û tenê du meh piştî operasyonên berfireh ji aliyê hêzên ewlekariyê ve li dijî şaneyên Daişê di nava kampê de têra Daişê kir gocareke din xwe aktiv bike û êrîşan pêk bîne. Zana Umer dengê Amerîka, Kampa Holê.